Tuwatubule mu Nyamachi, tuwatubule mu Suneka, tuwatubule mu Nyamarambe, tuwatubule mu Ichuni, tuwatubule mu Marani, ano tutaiti chinyumba chibekwe. Aya sta yoro chibuli mu serikali ya kaunti yararwe. Ya burule rende. Lakini noroche asande oroche era arwanye boro. Asigusi. Chakire bosongo. Na yobere mu county bole bosongo chintu chiko. Unless chinyumba chiri chiroro chi county ya ngi Gusii county cha municipal council. Chiri chiroro chitagurwe chiagachu new units. For example chiri mulimani area ekinde nchire ganga na prison simumbu area aiganga na St. Judean Sema chinyumba chi kwende chi county government njiro njire nyanchwalia so tosa chorus chiri chinkoro twagaje skyscrapers chiko genda igoro ryorio akiri busaigo aya busise ito okwegena otabuga ati asi promise chikurwe kuno murai tari okwegena asinaroro promise bine yera kolegasi na buria umurai okira odotebi kinyomba nje cyagacwe yes bono ganange nataka kwe county government ya watabana because ya mwana usingi garanda the county government nataka otabi county government yo muske mweshimiwe excellency simbara ati adotebi yes obuli mombora nyangoso yes incho tuboweke unity frani obuli mombora we county obuli mombora Kisii town asegete osebaru buna buli wasem prison sibarana chake empate the prison sigali na ngosuki gwere kurwa ndumra ibwensa chitagate bana erusugwa lwiru somewhere that is bona bototaite ko plan yeri ona ki a plan ekarokurusia prison area prison is still part of the county government. Prison is under the internal ministry. Yes. So it is the ministry internal, internal security and whatever. Which kogamba bune kurusyo ngayanyo robo le prison. Yes. Egere na bolia bo mana ko national government. Okay. Because the prison